ما عندك عادي ديمة والله الكالي كبد داتو الله بدي الكالي كبد أم بدي الكالي كبد الكالي جيران هذا تبينا نجرا أنا لا حاجة سلة الله بابي نفوق تفرعين كاسان إيه دقيقة أنا أدوم كقطعتنا وهي كقطعتنا بري أوكي إيه كقطعتنا بري إيه كبتام كدانجا في قرة تدري ما أنت هذا دقيقة نموت أبا توقع تاب توقع بني تتوقع تنجر تجول جول تتوقع تنجر ما بقول تنجران ما جد سيفيني تنورموت أباتي أو ما كنا تاي كسي أكان جرب سيري تكني أكان جابت حاجة ها أيوة بقول Lentas ikhna makan no bodo ko lentas ikhna sete waya malle chukumana tingutina khota asna moza na jese khota na moza please wala oromo na tikesi na mo ana ko sama mo tani itimudda tapi itimudda yoleden tuke rakasa tapi itimudda akana tai akan je kas abab safo afan number 3 safo da afan ban kantin kana el carraban wagatis safo poni rakan wala zabarulaki sadan safu kibben safu arbi safu safu da bara wala sheri na gora yes ay abab direkta ki sata namosta afana dan ka bada ka ta aka wara bisati hauje amma to kana tangu yakon jadi hauje batami edaslal batami das yegar malle batami yegar mal kamali chiri watanguliti kamali kayo ni mangnya mali fi dubo ashanguliti dubba tore afani nan sojuna saujira ma unjot nyauje kasi nyauje jadi abba siyama sumayama siyamu nyauje Nyau. Afan ada kabavan. Nyau. Ada kabavan. Nyau mana sana? Nyau sir. Nyau. Uji. Wala sidar wala. Nyau je. Atam jai nagar sis. Sagale ukas. Nyau. Yeah, exactly. No. Yeah. Udan. Itu shanita. Gara amist kagarra. Amist. Double guys, double kurtumi du fujira si du mati bakka. Akkasuma tadabam tamal adabbi biratti tifu. Adabbi nakatfu tajir. La Franka sahabab di gulige sanguliti ay. Dagikan harum. Haga dagikan numut. Boda de stable dagikan. Dagi ismi challenge kamata. Thank you. Sare. Tare. Shodde. Thank you. Ya akhi gurbi. Grubbin oromo mara ramur ko jurti akam sumako fakta orana tenya tum santam na tum sujrani la ilaha illallah mai de cho oromo arsin ragan kamu tigine na mudda oh my god na rakafana na mosi sati please oromo na rakafana adabina katibje adani dabatu
Addaan dhaabbatu. Please warren ordofu jirta miira keessa galaa isinilleen. Hai. Hinqabu. Ana dabool qurxummii malee waan biraa naa kennina. Yoo waan biraa naa kennitan, yoo waan biraa naa kennu feene. Challenge irratti amma naaf naa qabaatan. Challenge. Adabbiin dhumattee kaafirraan kaasammoo. Raasaati. Ganaan. Daqiiqaan gana. Daqiiqa. Isirraan kaase. Injiru hin kaase. Daqiiqaan yoo daqiiqaan dhume adabbii bira ammas. Okay? Yoo daqiiqaan dhume adabbii bira. Akka itti fufa jira. Yoo namoota haa. Okay. Yoo kuma lama harkatti haa. Nargatu. Taphataan kuma takkaan baasa ijoollee ta'e. Qubaan tuttuqaa kuma takkaan baasa. Ilaatiin kuma lama. Allah keechu jedhamani waa meeqa si adabe naan jallaalu mani adabbiin sadii si qixaate takka fuula takka ashangulliiti takka durree maaliif akkasitti godhe? Birraakaas. Okay. Birraakaas. Wallahi raara nummanni birraakaas. Waci. Nurara barbaadan. Waci. No understand. I'm not understand. This is dangerous. I'm not understand. Faranji. Nai Faranji. Adaafi. Komentii akka barreessu jirtan ijoollee. Rabshaadhiisa. Haasawa deddeeraa dhiisi kooti. Namicha kun kalee rifeensa keenya irraa dhiqee boo rifeensa na balleesse kaleedha. Nama kana hedduu sodaadha. Okay, black hole fi dhibba shanan kan kenneera. Nambara keessaa na ergitaan ni erga. Okay, bakka. Dhibba shan dhumee jira jechuudha. Taaptaap godhaa jira namni abbaaf diigana qaxxaara. Qaxxaa'uun hin dandeenye. Abbaa warri abbaaf jala keessatti gamoo taarra abbaaf jala na gaba. Amma sitti himu. Daqiiqaan jallaan haa dhumu. Taappi qofa godhaasan. Taappi qofa godha. Harda waan ajjitattee waa gabaa. Abbaabdi wayii murteessi. Kuma digdamaa yoo namooti. Kuma digdamaa qabxii kuma digdamaa yoo namooti. Warri si jala jiru sun kuma digdamaa haa naqu. Rifeensa kiyya deebee gurraachomsa mana rifeensaa dhaqee laayivii seenaa. Absarraa amma laayivii beektu deebee laayivii si seena gurraachomsa. Garta ni gurraachomsa. Yoo kuma digdamaa namooti. Kalee kuma kudhanii jeetiin sitti qeessa. Kuma digdamaa yoo namooti. Awoorri yeroo jirtan meeqa? Mee warri gara isaallee itti qashoo gara namoota taaptaap godhana. Illa alee. Ani yoo maali isaa dabaluu moo? Kijibati dubbattu maal siiba? Mee kum digdama dhaqii dura kum digdama dhaqi kum digdama san mee ganaa bar kuma sadiirra jirti kum digdaman jeebar bro kum digdama. Jalan orang rifeensa taaptaap godha. Maali gaa rifeensa kan kee guutuu ifirraa haati. Okay? Yoo maal ta'e kuma dhibba lama ol dhiite san. Kuma dhibba lama. Rifeensa kan kee guutuu ifirraa haati. Koi dura nama laala. Dhaabbata nama si jala jiru laala. Nama nafarraa sodaadhu jira. Mubaarak musammaati. Kuma dhibba lama ol dhiite hin jirani. Mubaarak hin nyaan hin jiran. Kuma dhibba lama ol dhiite ni naada. Ni naadoo kuma dhibba lama dhiite. Dagdaa gaadhiisat kuma kudhanii yoo baasan iyyuu ofirraa adda rifeensa. Kuma kudhan xiqqoo sana ammoo ammaa kuma afur jirtaan. Jara namee dabiliidha wal dirba. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun abbaabdi. Warri abbaabdi jala jirtan koota abboo tolollee nu godha taaptaap godha abboo maali? Abbaan abdii nama dila qaba koota taaptaap godha. Warri na jala jiru kun lallaafaa tokko uummata miskiina ta'e jaare. Abbaabdi
kuma diddama namoy kuma diddama namoy girgirriin godhu diddama namoy didira kana firraa gurraachomsa diddama yoo namooti ma kanatti fidhat kudhan bicha yoo baafne taaptaatti kudhanii abboonam kudhanii nama kuma si jala jira bar nama kuma takka si jala jira ana nama 70 yoo na jala jira bar hay mee kuma diddama naagaan amma gurraachomsee mana rifeensaa dhaqee laayivii seenee sitti erga isaanii jira kun diddama warri kan beeku aboora jala jirtan taaptaaf godha jiran kuma sadii kuma torba jiraan na Tuffii kana geessu maal tuffatta kana guutuu tuffii kana geessu maal mee warris jala jiru sun haa ga'uun siin jee barachiinaa gaali hayyee ani yooniin kuma kudhan hin gee ati rifeensa ifirra naani jirta kuma kudhan yoon hin gee koofiyaa irraa fuudh haay koofiyaa irraa fuutee maa rifeensa naan ta'uuti jira no nama rifeensa mataa kiyyayyuu takkaan argini jira bas okay kuma kudhan isaa fide nam amma silaa firraa haadara jette kuma kudhan dhiife firraan aadaa rifeensa amma laayif irratti aadaa onaan jette kuma kudhan yoo seente abse firraan aadaa onaan jette aboo warri abbaatti jala jettan gara kiyya kanallee taaptaap godha jiran taaptaap godha maal gara kiyya kun du'a hin jiran koy black hole waa takka hin jiranii isin biroo black hole mena diri hamra girgirri heddummaatan rabshaa dhiiftanii hoo boo manni gara keetiin jiraniidha nama firraanaan jira mubaarak sama abbaa miskiinaatiin laala abbaa miskiinaan jiru warra miyaalleen hin jirtu jera lamaan qofaan ati jerri lamaan hin jirani amma konferensi godhaa mee kuma diddama san seen amma firraa gurraachomsa amma kuma diddama san seen allaayibii akkanumatti deemee firraa gurraachomsa rifeensa kana anammoo koofiyaa na rifeensi mataa kiyyayyuu takkaan argini jira koofiyaa ofirraa fuudhee malaataa sana galchiisa men namni rifeensa isaa okay gaafata jira dhagaa jirta naftanyaa jala udduu kee fiiksitee jira naftanyaa kan udduu kee gadi garagalchitee sitti taphattu jira oromoo arrabsuu hin dandeessu ati galee safaariin akka keetii as jala galtee oromoo arrabsuu hin dandeessu oromoo udduu keetti qabadhu kan jettu sababa oromoo biyyi kun dhaabattee jirti biyyi kun oromoon osoo hin jiraanne akka isheen guyyaa tokkotti raafamtu quban qabdu jechaadha sagii galee oromummaan otoo jiraachuu baate oromummaan otoo lafa kana jiraachuu baate biyyumti Itoophiyaa jedhamtu kunillee raafamtee baddi je oromiyaa 60% ኦሮሞ ነው ኦሮሞ አሁን ደግሞ ኦሮሞ ነው እየገዛሽ ያለው ነገም ከነጉዳም ቀጥቅጦ የሚገዛሽ ኦሮሞ ነው ኦሮሞ ስለ አብይ ብቻ አይደለም አብይ ሲሞት ጀዋር ወር የጀዋር ልጅ የጃልመሮ ልጅ መላው የአባ ገዳ ልጅ ነው ቀጥቅጦ እያንዳንድሽ የሚገዛው እንጂ እዚህ ገብተሽ ኦሮሞ በርባድ ሁሉ ከተቀበሉ ገንጀት ኦሮሞ ነው ዛሬ እዚህ ጋር ያደረሰሽ ሲገሌ በተጨማሪም ወደድክም ጠላሽም እያንዳንድሽ ኦሮሞ በሚለው ነው የምትተዳደሪው ኑቲ ኦሮሞማ ከኛ ፍዳኔ ኡዱት ፍዳኔ ደምና አቲሞ ኦሮሞማ ከኛም ፍዳቱ ታናን አማንቲ ከ ፍዳቴ ኡዱ ከ ከሰ ሱቀቴ ጀለ ብረት ገልተነተኛ ብረት ጀለ ደምቱ ዲቃላ ከከዲ ከነሰኑ አረብሲፍ ተረ ኦሮሚያ ከሰ ከ ኦሮሞ ጉርጉራርቱ isi akka keetiiti sen maqaa amantaatiin lafa saamsisaa jirti maqaa amantaatiin meeshaa waraana dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu isi akka kanaatti likkilkii siimuuti ormoo meecaala oromoo sii ormoomte kana dadhabne sii galee kanaaf isi akka keetiirraa yaada sin barbaannu wajjin mari'annees walii galuun barbaannu funyaan kee qabne lafarra qabne argine si hogaana diddummoo alagaatti galtaa jechuudha deemi abbaa manaa kee bira yoowwana amaara tokkotu si waxxaragaa kanaaf kan keban ለማፋቹን ገልጦ እንኳን ዳገፈዱ ይወላችሁ ኦሮሚያው ተወልዳችሁ ያደጋችሁ ነፍጠኞች ማለት ነው የኛ ታሮች እንኳን ኦሮሚያ ውስጥ ጎጃምና ጎንደር ላይ ገና ቂጥሽን ቀጥቅጦ የሚያስተዳድርሽ የኦሮሞ ልጅ ነው እንኳን ኦሮሚያ ጎጃምና ጎንደር ላይ ቀጥቅጦ የሚገዛሽ የኦሮሞ ልጅ ነው ካሁን በኋላ የነፍጠኛ ስርዓት ካሁን በኋላ ኦሮሞ ጋር አይሰራም ይሄን ደግሞ በደንብ ዋጡት የማይዋጥላችሁ ከሆነ በውሃ ዋጡት አለቀ ለማንም እዚያ ግን አነን አጋዥ ሆነ መጣፉ አሁን ስለ ቁርአኑን ተይና ስለ ወንጌሉን አውሪ
አሁን አንቺ በአማርኛ ነው የተጻፈ መጀመሪያ እያልሽ ነው ወንጌል እናት አሁን ተኝ እንነጋገር። ስምኛ እኔ ምንጋጭ እኔ ለምሳሌ ነው የሰው የቁርአኑ ምሳሌ አታርጊ። ስለ ራሳችን እናውራ። ቁርአኑን ተይ፣ ስለ ሌላ እምነት ተይና አትቀይራል። በእኔ በገባኝ መጠን ትንሽ ታገስ። አይ አሁን እነሱ በየትኛውም ዓለም ደረጃ ላይ በአረብኛ ቋንቋ ነው አይደል የሚግባቡበት። ምን እንደየ አካባቢያቸው ተተርጉሞ አጋዥ መጽሐፎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደየ አካባቢያቸው ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ አጋዥ መጽሐፎች አሉ። በኦሮምኛ ይጻፋሉ፣ በአማርኛ በተለያየ ቋንቋ ይጻፋሉ። እንኪ ጨምሪበት። አይ ለማገናዘቢያ እንዲሆንሽ ማለት ነው። ህዝቡ እኛ አረብኛ አልገባንም እና በኦሮምኛ እንማር ያለ የሙስሊም ተከታይ የለም። አሌክስ ጫሊ ስሜተከ አንቺ እናት አንቺ እውነት የምታወሪ ከሆነ ማለት ነው አሁን አሳይኝ። ወንጌል ካለ በኦሮምኛ ወንጌል 80 አዱ ካለ አሁን አሳይኝና እኛ ውሸታሞች ነን ነው የምንለው። አሁን አሳይኝ። እሺ አለ ብለሻል። እስቲ አውጪ አንዴ ላውራ። አንዴ እስኪ ስናውራ ማለት ነው አለ እያልሽ ነው። እስኪ አንዴ እናት አንዴ ሲብኝና ለምን ትዋሻለሽ ታዲያ? የሆነ ጥያቄ ልጠይቃት። አብዲ አከሞልተን ላውራ አሁን ንያ የገለቶሚ እንጀራ ነጋ ቆቲ ዱባዱሜ በሊና እናት አንድ ላይ ስሙኝ። አልጨረስኩም። አንድ ላይ ስሙኝና እኔ ሁሌ በጣም ጥያቄ የሚሆንብኝ ነገር አለ። አሁን ይህን ነገር ስናወራ ዝም ብለን የምናወራ ነገር አይደለም። ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም ያለው። ኦርቶዶክስ ሙሉ ዓለም ላይ ያለ በጣም የሆነ ብዙ ተከታታይ ያለ ሃይማኖት ተቋም ነው። እንደዚህ ሆኖ እያለ ኦርቶዶክስ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ኦርቶዶክስ እና ውጭ ሀገር ውስጥ ያለ ኦርቶዶክስ አንድ አይደለም። ይህንን መጀመሪያ መገንዘብ አለብን። ይህንን ስንለው ደግሞ አሁን ለምሳሌ ራሽያ፣ ዩሮፓ የምናየው ከሆነ ትክክለኛ የኦርቶዶክስ ተከታይ ሃይማኖት ተከታይ አሉ። እንደዛ ስንለው ደግሞ የሆነ አንድ ምክንያት አለ ሁሌ እንደምንጣላ የሚያደርገን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለምሳሌ አንደርኩ የግብፅንና የራሽያን እንውሰድ። የግብፅንና የራሽያን ስንወስደው የኦርቶዶክስ ባይብል ወይስ ወንጌል 66 ነው። ከፕሮቴስታንት ጋር አንድ ነው። ሌላ የሚለይ ነገር የለም። አሁን እኔ እናት የሚሰሚኝ ከሆነ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ጥያቄ ኦርቶዶክስ ሙሉ ዓለም ላይ እያለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ከየት ነው ያመጣው? 81 ያለውን ከየት? ስለ ታምረ ማርያም ስለ ምናምን የሚባሉ ተረቶች ከየት አምጥቶ ነው የሚያስተምረው? ኦርቶዶክስ ኢጅፕት እያለ ራሽያ እያለ አውሮፓ ብዙ ሀገር ውስጥ እያለ 66ኛው በ66 ወንጌል እያስተማረ ያለው ኦርቶዶክስ ሆኖ እያለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እዛ ካልሆነ እዛ ከሌለ እየሰማችሁኝ ነው? ውጭ ሀገር 66 ነው። እዚህ ሀገር ውስጥ የተጻፈ ተረት ከየት ነው የጻፉት? ወንጌል ውስጥ የለም። እንግዲህ እኛ የምናውቀው 66 ነው። እኛ አይደለም እኛ ብቻ አይደለም እያለ ያለ ነው ደግሞ። ኦኬ እሺ መልሽልኝ እስኪ እና በሊና ወይ በሊና እየሰማኸኝ ነው? አዎ እየሰማሁ ይሰማሃል? ከመጽሐፍ ቅዱስ እንትን አንጻር እንደተረዳው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነው። እየሰማኸኝ ነው በሊና? እየሰማሁ ነው። ጨርሽ እና እኔ በኋላ ስጨርሽ
ላውራሽ በኋላ እሺ እየሰማሁ ነው። አንተ እንደገባኝ ከሆነ አሁን ግን እዚህ መሀል ላይ አንደኛ በቤተ ክርስቲያን መካከል ችግር የተፈጠረበት አንደኛ የቋንቋ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አውዱ አሁን እያወራችሁበት ያለው ነገር ስለ ባይብሉ የ66 እና የ86 አሃዱ ልዩነት አይደለም። ለዚህ ጥያቄ መልስ መስጠታችን ሌላ አጀንዳ ነው አንተ ያመጣ እኛ በልና አንተ ሌላ አጀንዳ ነው ያመጣ። ይሄ የፕሮቴስታንት ነው እንጂ የኛ አይደለም። እሱ ማንም ጠላ ይሄ ሌላ አጀንዳ ነው። በፍጹም ይሄ የኛ አይደለም። አሁን እኛ ሲመኝ ልንገርሽ አንዴ ኖ እሱ ሌላ አጀንዳ ወደ ዋና አጀንዳችን እንመለስ። የነበሩ ሰዎች ናቸው በቋንቋ ምክንያት የተለያዩት። አሌክስ እስኪ አንዴ እኛ አማርኛ 80 ለምን በኦሮምኛም አልተደረገልንም እያልን ነው እንጂ ይሄ 66ቱ የፕሮቴስታንት ነው እንጂ የኛ አይደለም። የትም ይኑር የትም ማለት ነው። እሱ ገብቶኛል። አዎ እኛ እያልን ሌላ ነገር አንተ ሌላ እንትን ነው ያመጣ ሌላ አጀንዳ ነው ያመጣ። ኖ ሌላ አጀንዳ ሳይሆን እስኪ አንዴ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ከነዛ ማለት እኔ ማለት የፈለኩት ኦርቶዶክስ ሆኖ ለምሳሌ የኦሮሚያ ኦርቶዶክስ ሲኖዶስ የተባለውና አሁን እንጃ እየደገፍን ያለው እና ከየብሔር ብሔረሰቦች ኦርቶዶክስ ውስጥ እያለና ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ውስጥ ተጽፎ እያለ በብዛት የማይነገረው እንትን አለ። ለምሳሌ ልንገራችሁ ወይ ደግሞ በኋላ በስክሪን ይላሉ። ምን ይላል አንዱ ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ለጋላ ቢያንስ ቄስ ምናምን የሚባለው እንትን እንደዚህ አይነት ራሱ ተጽፏል። ይሄ ነገር ነው እየተቃወሙ ያሉት አሁን በአደባባይ ስለማይወራ እንጂ የኦሮሚያ ሲኖዶስ አሁን እያለ ያለው የማይቀበልም እንትንም አለ። ኦሮምኛ አዎ ትክክል ነው፣ በኦሮምኛ ይተረጉምልን ሲሉ እሱ አንድ ዋና ጉዳይ ነው። እኔ እያልኩ ያለሁት ልዩነቱ እዚህ ሀገር ውስጥ የተጻፈ ያለው የብሔር ብሔረሰብ የተደረገ ነው እንጂ እኔ አንድ አይደለም ማለት